Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization, Hagajingalam jong President ka Hito Umsning Circle, Hagajanmiat jong ka South Rik Nailar Arja Arpusan, kila yo banbat ki Barjila, ki Bamdan ki Kot Kisla, ki Babyang, Nakaway ka Kali ki Bakit ki ki Barjila. Kaseng kala yathu bahadian ki jingyo jingtep, halor ki jingdan jong ka way ka Kali ki Bakiyo, na Khana Para, bat ka Bakit ki ki Barjila, kaseng kala penong ki jing Abshidab, bat hagani ki jing Abshidab, kala yo banbat no ki ka Kali bat ki Barjila, Haga jaka ka bahap hapo umsning umtro Ripoy district. Kaseng kala ong bawatla na kalyang kaseng kamshim khang ya kajing khot bala de ki barjila hendrei kala bu jing mahampat baki nuki breu ki bajumlian ban khot trei bala de ki barjila ki de ban penbiang shwa ya ki kot kisla jongki. Shu kaseng kala banjuru ek jinan kam ban khmi ek police verification ya ki breu ki bawandrung shapo kajila Nang bantep batlap ikti ki brio ki bawandrung shapo kejela ki dondak snew nikim don shapo kejela jongki. Kaseng kalabu kejing mahamru iki parado parasnam ki baju up haki kerdop bakim bet setia ban pendrung tu iki bajela bat ong balada kaseng kalap yakum kite ki brio kan sashim ki we ki sinjam ki bating e persha yaki. Long bagini ki bajela kim shimna don setia yaka label license hendai ki don tang yaka acknowledgement slip Kumta nagalyang ka Hito Umsning Circle kalapha igiti ki Barjila baki net phabyang shakajaka baki wan dak ba mahamru baki bet satya banwan trei shakani kajila klam ki kot kisla ki babyang Merentik नहीं तो हम उधर से घूम जाता था इधर नहीं आना हम लोग तो साथ उधर से पुलिस को लोग बता दिया तो आप लोग 4 आदमी जा सकते हैं तुम लोग नहीं जा सकते आई कट है ना इसलिए Mentah kasau trik kambit na gupra ajar san ni naglang sang hitom sing circle hakaji dalang dikot jimi ibana nagsang hakaji yo pajing tip jimi ha ko kumba sau steng san maje ebene kajing kiu ki kali ki ibakit ki illegal migrant ki ba kiu no tinapok kana para te hakajing ya penap naklang sang nilayo banbat mentah kambit hakani ka jaka ka hap pomsling intro Ripoy district te man ka por ka bangi ngilayo bat igini gibreu ni persai sa gibreu juwan elam de kunkine ki lebor ngilong bat ngim kange ka jingwan ka jumpi ndre to perbiang ikot isla ndre menta suki pasuki kar bedang mi kismi na yo bat man kasi ato kade ka jingle jom gine ki mender rane gide ka kade ka kabut ka jom gi para kasi jom gine ki bawan elam gine ka man lagi por ka jingkiu gine jinman kasngi ni ngilayo ka jingtip kaba sai kaba benek na tinarum kadau ka ai ka bangi ko an persai sepi kalong ba to ya perkat lem na benta kaba kamiat joka imlang kasalang joka jat benriu kasti jongi ka ai ka bangi layo menta kasni kalau ngambil kadai ka jing ya selagi para kasti jongi kiba syu penrum jubor sane ka jela jongi klem ikon selagi babiang baru sakawai ngu benang ba haba ki penrung ru iklem da pensai banyak ya kini ki nau trai ki jongi jin ada ki persai ngatra begini kin trek pemandung sekejela juni jadi persai swa bahaswa ka kasasni bakile ya ka labor license jadi ben apswa nomor ka labor card i kalau ki apply bentar ki sayo hari ka sansni tengah kentiu sepi ki parari ki baju wanra kini ki labor haswa ka kasasni apply ya ka labor license lapi dia ben apply online dan offline ya kata ka song ka kita ka jumpi andai perbiang so andai bila perbiang na kelayo hakti jumpi ya kata license kepada juki desia we pa we lu bre bo pion elam kata milai su wan elam kata dan bakang epi ndrei kum ya menta surat tanda sip kum mana ban persisa begini kilayo ya kata license ke biang ke pura ndrei bansu
pani ban su kado kediat kum ka police verification kebangi kum ka jelaji ni dan kamba kowe la di ban bakir sa ka jelaji la di ban penbiang raya mentah bangi cek iki na kalian ngajom kini mdan watang weiru te kane kalong kai ke ba slo benyau ngi kum ki matrai kum kisang balang te kentu sepi badar mata asli to ya kendit benriu no nang ne sakamat bato yalong ki ba pengor kum kinong yalam trai ya kini ngi benriu ni ngim kang ngai kadai ka kamram ka jungpin re te penbiang lada pila penbiang ya tang nginum kang ka kenturu ya gitu giba melin kiban pas kini ki breu nang thena rom beri ki lokal ki jogi iba penpet ya ka information check giat nomor nilayo ya ka information bunsen ba ihiar hapo borni na borni sim dagi lokal ki jongi ato ki turis ki penpas ya giat nang ta ki sa sim pasada kali ban ki barung seslom te kataru apa ban persasi ki bajumlen ban le igni zat kam tadang inang lap ya ki ngin sim dagi ki senjam kum ka seng ni dan ka jingkit kle na ban ta ka imlang sablang jong ka jai beriu kasi tangi ni kinin ki bakendiat kublai sibun kublai sijatu